Namakuru atugeraho none yemeza neza ko ubwirinzi bukomeye cyane busanzwe burinda ikirere, no kuvuga ngo n'ubwirinzi burinda ikirere kugurukwamo n'indege, drone cyangwa se n'ibindi biturika bishobora kuhungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Kuri ubu ngubu ku butaka bw'u Burundi biravugwa neza ko hamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ubu bwirinzi bw'ikirere bivugwa neza ko uwagerageza wari wese kugira icyo agurutsa cyerekeza muri quartier yari yo yose, by'umwihariko quartier zisanzwe zirimo ubu bwirinzi, dore ko atari umujyi wose, bishobora kuza kumworohera ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe ibihugu byinshi cyane biba bifite ubu bwirinzi, ariko bitewe n'ubushobozi ubusanga ibihugu bimwe bigerageza gushyira ubu bwirinzi ahari umukuru w'igihugu cyangwa se ahasanzwe aba, kugira ngo ariho bagerageza kurindira umutekano. Kuri ubu ibigezweho, perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi, amasaha 24 kuri 24, by'umwihariko muri quartier zibarizwamo umukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe, akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? Mama 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi, by'umwihariko mu nzego za gisirikare, bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye, kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu, kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda, nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo ye kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Uganda avuga neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira ububirigi burebe uko bwamufasha ku bwirinzi bw'ikirere, cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi wafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya. Ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka
icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa n'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubu bwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane, umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafitemo inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nk'aho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Kongo 23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na 23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Kongo by'umwihariko uyu mutwe wa FCM 23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi babangamiye mu bikorwa byabo bya gisirikare, nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru atugeraho aturuka i Bujumbura. Amakuru atugeraho aremeza neza ko mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Bujumbura hakomeje kuba ibintu bisa naho bidasanzwe ndetse bitigeze bihaba. Ni mu gihe amakuru aturuka neza mu karitsiye isanzwe ituyemo n'umukuru w'igihugu. Amakuru aremeza neza ko drone y'intambara bivugwa neza ko hataramenyekana abayohereje, ndetse hataramenyekana nimba iyi drone yambukiranyije umupaka, nimba ari abayohereje bari hanze ya Bujumbura, niba bari imbere mu mujyi wa Bujumbura bashatse guhitana perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ariko Imana ikaza gukinga akaboko uyu mugabo. Kandi biravugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu bitaramenyekana niba hari ikibazo gikomeye cyane yaba yagize. Gusa amakuru avuga neza ko drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi nto cyane yagerageje kwinjirira mu rugo rw'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu kandi bivugwa neza ko iyi drone yageze ku ntego kuko yaguye mu rugo iwe, ndetse humvikana igiturika kiremereye cyane. Bamwe bati perezida w'igihugu cy'u Burundi afite abanzi benshi, afite benshi bamukikije batifuza kuba bamubona yongera kwiyamamaza manda y'umukuru w'igihugu, dore ko amatora ari kugenda yegereza ndetse bisa nkaho igihe cyo kwitegura kigiye gutangira. Amakuru akemeza neza ko bamwe bo mu nzego za gisirikare uyu mugabo bashaka kumuhitana mu buryo byavugwa neza ko ari uburyo bw'amaherere ndetse butunguranye, mu gihe uyu mugabo we akomeje kugenda agerageza kwirinda icyo aricyo cyose cyatuma ahura ndetse aza kugira duel ikomeye cyane n'abasirikare bisa nkaho bamaze kumurakarira cyane. Inkuru igezweho iravuga neza ko mu rugo rwa perezida w'igihugu cy'u Burundi hatambutse drone ya mbere ndetse drone ya kabiri, bikavugwa neza ko yarekuye igisasu neza mu mbuga nini iherereye hano i Bujumbura. Abasirikare benshi cyane bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'umutekano bivugwa neza ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane no kubona
kubona iyi drone igwa hano muri uru rugo, kandi bizwi neza ko umukuru w'igihugu abarinzwe ndetse karitsiye ze zigomba kwinjirirwa n'icyo ari cyo cyose hari ibigomba kuza kwitambika nk'ubwirinzi bw'ikirere. Abantu benshi batunguwe no kumva neza ko mu rugo rwa perezida uretse ko atuye muri karitsiye ziba zicungiwe umutekano udasanzwe, kuzigeramo bisa nkaho bigoye. Batunguwe no kumva ko drone ishobora kuza ikagwa mu rugo iwe. Benshi bati ibi biri gukorwa n'abamuzi, kuko karitsiye uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atuyemo biragoye kugira ngo ube wayinjira cyangwa se wagurutsa drone ituruka ikantarange ize kugwamo, bitewe nuko aho atuye yitaruye izindi ngo, kandi umutekano uba wakajijwe, bitewe kandi n'ibigaragara nkaho ari ahantu hashobora gucungirwa umutekano ku buryo bworoshye. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusubiranamo ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gushaka kugandagura nyene cyubahiro umukuru w'igihugu Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane. Amakuru aravuga neza ko uyu mugabo kandi yari yamaze kuba yagera mu ndake mu nzu yo hasi, kugira ngo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko uyu mugabo kugezana n'ubu atarasohoka muri iyi nyubako. Benshi baravuga neza ko ashobora kuba ari kwikanga ko ashobora kuza ikindi gitero gitunguranye, kuko we avuga neza ko ari aba hafi, ndetse aba hafi cyane ye bakorana umunsi ku munsi bagerageje gukora ibi ngibi. Hatangiye iperereza rikomeye cyane kumenya niba hari drone y'iki gihugu cy'u Burundi yaba yavuye mu bubiko mu buryo butemewe n'amategeko, akaba ariyo yakoreshejwe kugira ngo haze kumenyekana uwaba wagize uruhare muri uyu mugambi mubisho wo kugerageza guhitana umukuru w'igihugu. Ibi kandi rero ntabwo biza gutanga igisubizo cya nyacyo, kuko bivugwa neza ko abagerageje uyu mugambi iyi drone itigeze ikurwa mu za leta, ndetse bivugwa neza ko ari umugambi bafitanye n'abatabarizwa muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse abagerageza kurwanya iyi leta y'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa neza ko iyi drone itigeze iva mu bubiko, nubwo iperereza ntacyo riragaragaza, ariko bisa nkaho byaza kuba ari ibintu bitunguranye mu gihe basanga iyi drone yaturutse mu bubiko bw'intwaro bw'u Burundi. Benshi bakavuga neza ko kugeza ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kubarizwa muri cave, mu nzu zo hasi, ngira ngo mu nzu z'ubwirinzi ndetse n'inzu z'umutekano ziba ziherereye mu bice by'ingenzi nk'ibi ngibi. Bikavugwa neza ko kandi uyu mugabo ashobora kuba yagize ihungabana rikomeye cyane. Gusa ntabwo perezida w'u Burundi cyangwa se perezidanse ye iragira ikitangaza, habe n'ishyaka rye rya CNDD FDD ryaba ryagize icyo rivuga. Gusa haravugwa uruntu ndetse haravugwa umwuka mubi ukomeye cyane, inshuro ya kabiri bagerageza kwivugana nyene cyubahiro, ariko Imana asenga ku mugani we, dore ko abyivugira ikaza kugenda imurinda. Kugeza kuri ubu rero benshi baravuga neza ko iyi karitsiye isanzwe ituyemo umukuru w'igihugu yongeye kugaragaramo uruvunganzoka rw'abasirikare, by'umwihariko biganje mu mutwe usanzwe urinda umutekano w'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ndetse bikavugwa neza ko umugabo yahise ahamagara minisitiri w'ingabo akamubwira neza ko agomba guhita akaza umutekano mu bice bitandukanye birimo no ku ngoro ye y'umukuru w'igihugu nyine, nk'uko biri kugenda bigaragara. Umutekano i Bujumbura usa naho utizewe 100%, ariko bari kugerageza gukavaringa kugira ngo barebe ko abaturage bataza gucikamo igikuba, kuko byageragejwe kugirwa ibanga rikomeye cyane, uretse bamwe babyumvishe. Ubu tuvugana rero haravugwa igisa naho ari afu ikomeye cyane, gusaka gukomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura, bitewe nuko bivugwa neza ko hari kugenda hikangwa ikintu gikomeye cyane. Ni inkuru zemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi nyuma yuko yanangiye ndetse agakomeza kwanga gukura ingabo ze ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abanzi be babaye benshi, kuko abamuhita nabo bashobora kuza isaha n'isaha nk'uko bigenda bigaragazwa, dore ko hari n'abadatinya kurengera bavuga neza ko na FCM 23 nayo imwifatiye ikamubona urwaho, cyangwa se ikaza kubona uwo bakorana mu buryo burindire gite yamugandagura, kuko yagiye ayibangamira mu bice bitandukanye, aho yagiye yohereza abasirikare ndetse n'ibitero bikomeye cyane. Nubwo abasirikare b'u Burundi bagiye babigwamo, ariko 23 byagiye bisaba imbaraga z'umurengera. Kugeza na n'ubu ntabwo birahagarara mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abivuga. Ibitero by'ingabo z'abarundi birekeza Minembwe ndetse no mu bindi bice nka Poezero, muri Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Mikenke ndetse n'ahandi, ibi byose ntibyigeze bihagarara, uretse ko byagabanyije akarindi nyuma yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kugaragaza intege nke imbere ya FCM 23 yakomeje kugenda ibasonga ibacucuma mu buryo bukomeye cyane. Ibintu bisa naho bidakomeje koroha mu mirwano ikomeye cyane na yiriguza FCM 23 n'igisoda cy'u Burundi. Bisa nkaho imirwano
imirwano iri kurwanwa ari imirwano iri gukorwa mu buryo busa naho budasanzwe, kuko iki gisirikare cya 23 kiri kwa advancinganiza ingabo ibitero bikomeye cyane biri kugabwa ku ngabo z'u Burundi kuri kampu za gisirikare ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Hose ibintu byakomeye kugeza kuri iyi saha. Amakuru atugeraho na makuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM23 cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Na makuru avuga neza ko FCM23 yongeye gukurirwa ingofero na benshi babonye umuvuduko ndetse n'ibitero bikomeye cyane yagabye ku ngabo za Wazalendo. Amakuru aravuga neza ko 23 yongeye gukindagura aba Wazalendo mu gitero gikomeye cyane bari bishoyemo, maze biza kurangira intare za Sarambwe zibahindukiranye aho kuba bakora advance, ndetse biza kurangira bakoze withdraw, maze intare za Sarambwe suko barasa umugenda biza kurangira aba Wazalendo abenshi baguye muri imirwano. N'imirwano yabereye muri groupement ya Bijombo aho 23 yasaga niyariye Karungu ndetse yasaga niyisize insenda ku rwego rukomeye cyane. Igisirikare cya 23 cyongeye kuba kiba nkaho cyari y'amavubi. N'ukuri benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zarakajwe n'umusirikare wa 23 wishwe mu bitero bikomeye cyane. Aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungura 23 muri Plene, biza kurangira iki gitero kigwemwe umusirikare w'intare za Sarambwe ndetse abandi babiri barakomereka. Ibi rero byarakaje aba basore b'intare za Sarambwe barimo barahorera mugenzi wabo umwe, ariko abazendo bamaze gupfa barenga 30. Ibi biraza kuba bigenda bite ko 23 isa naho itari kubabarira izi Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ababibonye baremeza neza ko igisirikare cya 23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe Bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane aho basaga n'abari kurimburiza Wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa. Wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa bazirambika hasi birukanka amasigamana. 23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho buri buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi abaturage we ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona Wazalendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho 23 iri hafi aho, ahita afata izi Wazalendo ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane, ndetse bakagaragaza neza ko 23 umuhate ifite utazaba ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko 23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti ryo ryose, uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umurandurazuzi, bisa nkaho 23 yari isanzwe irwaye izi Wazalendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri groupement ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi Wazalendo arizo zikozeho nyuma yuko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye 23 muri Plene, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa 23 umwe, aricyo cyatumye 23 irya Karungu, maze izo Wazalendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye Wazalendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi Wazalendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FCM23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo 23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso, maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima. Mubare w'Abazalendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage, ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FCM23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri Wazalendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse 23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya 23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Pwezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi 23 yongeye gusora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora
n'ubwicanyi bukomeye cyane, n'ubwicanyi buri gukorerwa wazalendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB, ingabo z'u Burundi ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane, bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Bamwe barashinjwa gukorana na mama 23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba mama 23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya FC mama 23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko mama 23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guha mama 23 amahirwe yo gukomeza kwa divansinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Ibintu birahindutse cyane ku butaka bw'u Burundi. Amakuru atugira haravuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ubu ngubu ari guhigishwa uruhindu. Amakuru aravuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bari kumuhiga cyane, abashaka kumuhitana nabo bayoboranye ishyaka rya CNDD FDD nk'uko bigenda bigaragazwa, nyuma y'uko uyu mugabo byemejwe neza ko ari we uzahagararira iri shyaka rya CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mezi make ari imbere, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2027 bikaba bivugwa neza ko bamwe mu bo bayoborana iri shyaka rya CNDD FDD bashaka kuba bamuhitana ku butegetsi nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko habayeho igitsure n'igitugu ndetse n'amanyanga akomeye cyane kugira ngo uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye yongere gutorerwa kuba yahagararira uyu mugwi cyangwa se iri shyaka rya CNDD FDD, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo kandi atarakwiye gutangwa ku rutonde rw'abazahagararira iri shyaka. Amatora yo kuba iri shyaka ryahitamo uzarihagararira ngo yabayemwe amanyanga menshi cyane ndetse n'amatiriganya, kuriganya ndetse n'ubujyajya nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amakuru avuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje guhenda ndetse ashuka ku buryo bukomeye cyane abanyamuryango b'iri shyaka, ndetse ibyamaze kujya hanze biravugwa neza ko bamwe batangiye kumurwanya ndetse bagashyikirwa bagafashwa kandi n'abo mu nzego za gisirikare batari kuvuga rumwe nawe. Ibi biri kuba kandi mu gihe mama 23 yo itoroheye ingabo ze ku butaka bwa leta ya Kongo ikomeze kuzicucuma ndetse nta mbabazi, kuko bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zasheswe ndetse zamaze gutangwa ku kiguzi Tshisekedi akomeza guhereza uyu mukuru w'igihugu. Ibibazo birakomeye cyane, perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babigaragaza, ariko kandi abenshi nabo bakavuga neza
ko uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya kuko abasirikare be basa naho batakiri kumwumva, by'umwihariko abatabarizwa muri iri shyaka. ngira ngo murabizi ku butaka bw'u Burundi amashyaka ni yarihujwe, ariko byasabye ibiganiro ndetse byajemo n'imiryango ikomeye cyane ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu bitewe n'imyivumbagatanyo yari yatangiye, bisaba ko haza kuba ibiganiro ndetse bajya kwiyunga, bemeranya guhuza amashyaka kugira ngo babe babasha kuyobora. Ibi kandi byasaga naho kubera ko buri shyaka yari rifite igisirikare ryacyo, guhuza rero byatangiye kongera kugorana cyane. Gusa iri shyaka CNDD-FDD niryo ryagize imbaraga ndetse riza kugira umukuru w'igihugu, agirwa perezida Neva, ariko bisa naho atorohewe kuri ubu ngubu kuko abo bayoborana ntabwo bamwumva. Biravugwa neza ko hakomeje kugaragara igiture gikomeye cyane yashyize ku bakuriye iri shyaka kugira ngo yongere kugirwa umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha rero niho hari kuva inkuru zemeza neza ko bashaka kumuhitana aya matora akazagera, maze hari hashizweho undi mukandida utari uyu mugabo nk'uko benshi bakomeje kugenda babigaragaza. Bamwe baravuga neza ko umugabo bita Bunyoni ndetse na General Prime Niyongabo bakomeje kubijya inyuma kuko barahiye ko uyu mugabo atazayoborana iki gihugu, nyamara benshi bakomeza kugenda bafata nk'inshuti. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwo mu ruhame aheruka kugaragara yivugira neza ko hari bamwe bamuri hafi ndetse bayoborana, ariko afata nk'indyarya ruharwa ndetse bashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko ngo akaba yarabimenye ngo Imana asenga yamaze kubimwereka. Ni amakuru agerageza kwerekana neza ko umwuka utari mwiza, ariko ibigezweho none habyo byerekana neza ko niba hatangiye kuzamwo ibigamije kuba byahitana ubuzima bw'umuntu, ibintu byakomeye cyane. Ubu butegetsi bw'u Burundi buraza gufatwa nande ko ibintu bitoroshye. Gusa nanone hakomeje kugenda hatumbagira umwuka mubi muri leta ya Gitega nk'uko bigenda bitangazwa. Abadede bakomeje kugaragaza neza ko babajwe n'uko batitabwaho kandi igihugu cyabo cyarabohereje muri iyi ntambara bizeye neza ko bazabona ibyangombwa nkenerwa, nyamara mama 23 ikaba ikomeje kubacucumbira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi bikaza kugaragazwa n'agahinda baterwa n'uko abashyinguwe ku butaka bwa Kongo aba bose babaye impfabusa ku gisirikare cy'u Burundi. Imiryango yabo irajya kurekarama bakayibwira neza ko abasirikare baturutse ndetse ko batazi aho bari ndetse baburiwe irengero, ahubwo bakabasaba kubafasha gushaka babo basirikare bakomoka mu miryango yabo, kandi babizi neza ko mu by'ukuri bashyinguwe mu mva rusange mu byobo nyuma y'uko bagiye bagwa ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ndetse abandi ba 23 ikaba yaragiye bacakira. Ibi byose nibyo biri kugenda bitumbagira bikazamura umwuka mubi mu gisirikare. Mu ngoro y'umukuru w'igihugu hakagaragara ibimeze nk'ibitero bikomeye cyane. Mu ntego ishinga amategeko hakumvikana kudahuza gukomeye cyane muri leta majoro ho ntitwavuga. Inzego za gisirikare zikomeje kugaragaramo ibice bigera kuri bitatu. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane, ndetse uyu mugabo usa n'uwicariye intebe ishyushyu umujyanama afite n'umwe wenyine ni perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Uyu kandi nawe akaba atorohewe n'ibibazo bye muri iyi minsi, dore ko nyuma yo kuzenguruka amahanga asaba ubufasha asa n'ayamaze kumuhenera. Ibi rero bikaza kumwereka neza ko na 23 yamaje kugenda imutsinda mu bya diplomasi ndetse na politiki mu gihe we yahugirwe mu rugamba, nyamara narwo bikaza kurangira arutsinzwe. Imyigaragambyo ikomeye cyane Kinshasa yongeye kuba, ariko ibi ntabwo turi bubitindemo. Gusa abaturage baragaragaza neza ko batishimiye perezida Tshisekedi kuko nta gishya, nta kintu cyabagejejeho mu myaka yose amaze ayobora iki gihugu. Bavuga neza ko ibyo atekereza byo kongera guhindura itegeko nshinga, kongera kwiyamamaza byo batazabyemera, ndetse bakomeje kumukiraho igitutu cyane. Mama 23 ibi birakomeza kugenda biyongerera urukundo kuko niyo igaragaza neza ko itewe inyota nuko Kongo yaba igihugu kigenga ndetse kikongera gutezwa imbere bundi bushya nk'uko bigenda bigaragara. Nubwo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza neza ko Tshisekedi ibingibi azemera akabisigamwo ubuzima, aho kugira ngo yemerere afite 23 ko yastekinga over ikaba yagira ibyifata. Ibi biraba mu gihe Joseph Kabila yafatiwe ibihano. Ibintu ntabwo byoroshye ku butaka bw'u Burundi, kandi yaraturuka inkuru zivuga neza ko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hakomeje kugaragara umutekano muke nyuma yo kwikanga ibitero bikomeye cyane byo kwindirirwa mu mabanga akomeye cyane ya za mudasobwa nk'uko amakuru abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigaruka ndetse binagira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda yakirwa ndetse mu bice bitandukanye, ariko bikagaragara neza ko abaturage batamwishimiye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, kandi akagaragarizwa igisa naho abaturage bakomeje kwerekana neza ko bababajwe n'abasirikare bakomeje kugenda bapfira ku butaka bwa Kongo. Nyamara ibi akomeza kugenda byirengagiza, akagerageza kuba mwamwanya nk'uko bamwe batangiye kugenda babyandika
ku mbuga nkoranyambaga, ariko kugeza ubu nawe ntabwo yorohewe, bashaka kuba bamwirenza. Abasirikare ndetse n'abandi bayoborana iri shyaka rya CNDD FDD basa naho bariye karungu ku buryo bukomeye cyane. N'amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Tushunguti. Uyu ni umujyi M23 yamaze kwigarurira 100%. Hamaze iminsi havugwa ibitero byerekeza muri uyu mujyi, none amakuru atugera haremeza neza ko Tushunguti yamaze kuba tombe. Uyu ni umujyi uherereye muri Gorpoma ya Ziraro, hangani muri territoire ya Karehe neza AFC M23 imaze gukora tombe, byamaze kuba confirm. Amakuru tugira havuga neza ko M23 yamaze kwigarurira uyu mujyi wa Tushunguti uherereye muri Gorpoma ya Ziraro muri territoire ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi nkuru yamaze kuba kimomo, ndetse M23 ravugwa neza ko mu kwigarurira uyu mujyi habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse imirwano yari maze iminsi 2 M23 isa n'iri kuzenguruka uyu mujyi. Benshi bakomeje kuvuga neza ko intare za Sarambwe n'Amadubu, by'umwihariko intare za Sarambwe dore ko zakomeje kwa advancinga mu bice byerekeza muri iyi territoire ya Karehe nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi kandi byakomeje kugenda bivugwaho ko ibitero bikomeye cyane biri kunyura ku butaka, ndetse byatangiye kugenda bizenguruka ndetse byataka uyu mujyi wa Tushunguti. Ubu tuvugana rero wamaze kubatomba, intare za Sarambwe zamaze kuwufata 100%. Nta nkuru yo kongera kuvuga ko hari ibitero runaka, ahubwo benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kuba zafata ibindi bice bikomeye cyane. Nyuma y'uko uyu mujyi umaze gufatwa rero, hagaragaye igisa na hari ubwoba bukomeye cyane bw'ingabo z'u Burundi, ingabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kisekedi, aho amakuru avuga neza ko aba bose bamaze kwirukanwa muri uyu mujyi nk'uko bigenda bigaragara. Uyu mujyi uherereye muri Gorpoma ya Ziraro, ahasanzwe habarizwa aba FDLR benshi cyane. Muri ibice kandi haravugwa ko hakomeje kugenda hagaragara imirambo kugeza ubu, ndetse bivugwa neza ko ari imirambo y'abasirikare ba Wazalendo ndetse na FDLR nyuma y'uko iyi mirwano ikomeye cyane yabaye, maze aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ababafasha bari bagerageje kwirwanaho kugira ngo bataza kuva muri uyu mujyi. Bisa nkaho naho kujya bari bafite uretse kwemongana mu mashyamba, kuko hano niho bagiye bahungira mu bice bitandukanye imirwano ubwo yabaga imaze kubatsinda. Kuri ubu ngubu intare za Sarambwe zabonye ibitero biri kuhava, ndetse ari ibitero biremereye cyane, zifata umwanzuro wo kwibikaho uyu mujyi. Hari hashize icyumweru M23 ivuga neza ko ahangaha ikarehe, ahangaha muri Gorpoma ya Ziraro, ahangaha by'umwihariko hakomeje kugenda haturika ibitero bikomeye cyane bya FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC, tutibagiwe FDNB nyine izi ngabo z'Abarundi. Abadede bakomeje kugenda bahategurira ibitero nyuma yo kubona neza ko guturuka mu mujyi wa Uvira byaguranye. M23 yamaze gushyiraho defensing measures zikomeye cyane, kugeza ubwo benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya M23 bafite ibirindiro bikomeye cyane muri ibice. Ibi kandi bigakomeza kugenda bigaragazwa nuko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi bagiye bahatsindwa, ndetse bakahagwa n'ingabo za Angola, tutaretse n'abacancuro. Kuri ubu rero bivugwa neza ko izi ngabo zari zaramaze inyinshi, ndetse bamwe muri bo bari barashinze ibirindiro bikomeye cyane hano muri Karehe, iyi territoire ya Karehe, kandi ikaba hamwe mu habarizwa FDLR nyinshi cyane ndetse n'abasirikare ba Wazalendo. Kuri ubu rero uyu mujyi wamaze kubatombe. Uyu mujyi wa Tushunguti biravugwa neza ko ari umwe mu mujyi ukorerwamo ubucuruzi bukomeye cyane, kuko ugaragaramo muvoma nyinshi cyane, ndetse nk'uko bigaragara ni umujyi wo muri iyi territoire ya Karehe, ndetse uri mu minini cyane ahangaha muri Gorpoma ya Ziraro nk'uko byamaze kugaragazwa, nk'uko amakuru avuga neza ko uyu mujyi kandi ari umwe mu mijyi igaragaramo muvoma nyinshi cyane. Ushobora kuba ufite muvoma zenda kungana n'iziba mu mujyi wa Uvira, uretse ko umujyi wa Uvira wo ari wo munini kurusha iki gice, kandi hakavugwa ko hagomeza kugenda hagaragara amabuye y'agaciro ndetse mu bice bihakikije. Ibi benshi bakavuga neza ko ariyo mpamvu izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo zakomeje kugenda azihirunda. Confirmed ubu tuvugana Tushunguti yamaze kuba tombe neza, nta nkuru yo kubarwa. M23 ikomeje kwa advancinga, ari nako igitutu gikomeye cyane gikomeje kujya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugaragaza neza ko akomeje guterwa inkeke n'ingabo ze zisa naho zamaze gucika intege. Nyamara Kisekedi nawe akaba akomeje kugenda atanga ibya mirenge ashobora guhagarika isaha n'isaha, kuko intsinzi yo yakomeje kuba
yanga kuri izi ngabo. Inkuru iremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bamaze kumeneshwa muri uyu mujyi wa Tushunguti, ndetse bikavugwa neza ko ahangaha rwose hari hamaze iminsi 23 yaramaze kuhatagitinga, kuko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye ubwo 23 yakomezaga kugenda ya divansinga ishaka kwinjira muri uyu mujyi. Hagiye havuga amakompura aremereye cyane. Saha gusa kandi 23 yakomeje kugenda yigarurira, yakomeje kugenda ikore n'ibindi bitero bikomeye cyane mu bindi bice, ndetse ndakubwira neza ko hari ingabo za 23 zumvikanye zerekeza za Warikare mu bice bitandukanye kuko amakuru abivuga, ndetse na za Kisangani aho Intare za Sarambwe biravugwa neza ko zikomeza kugenda zigerageza kuhigarura kugira ngo 23 ibashe kubona byinshi cyane mu bice bizayifasha kurinda ibice by'ingenzi yamaze kwigarurira. 23 Warikare ndetse na Kisangani ho bisa nkaho itarahigarura, uretse ibice bimwe na bimwe by'ingenzi by'umwihariko ibinyuzwamo support ndetse na ramforo y'izi ngabo nibyo byabanje kwiharurirwa, ndetse nkuko bigenda bigaragara 23 yongeye gukoresha strategie nk'iyo yakoresheje mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mu mujyi wa Goma 23 kugira ngo ihigarurire yabanje gufunga imihanda ituruka Minova Sake, imihanda yose yindira muri uyu mujyi wa Goma ibanza gufungwa. Ingabo za leta ya Kongo izari zemerewe gutambuka zizaniwe ibikoresho, imiti cyangwa ibiryo, uretse abaturage bonyine. Ibi rero nibyo byagiye bigora izi ngabo, none byongeye kwisubiramo muri ibice bya Warikare nkuko bigenda bigaragara, ndetse na Kisangani 23 yamaze gufata inzira z'ingenzi ndetse zishobora kuhazana ibikoresho ndetse n'izindi zishobora gusapurayinga abasirikare yaba ramforo yari yo yose. Ibi biraca amarenga ko Intare za Sarambwe nizimara kubona izi ngabo ziri muri ibice zimaze kunogonoka zizatangira kubasheringaho, ndetse akaba ari nayo mpamvu ikomeza kugenda 23 ifata undi murego mu bice bitandukanye nkuko amakuru bigaragaza. Ubu tuvugana rero abatuye Minembwe bo barakomeza gushimira 23 ko yakomeje kugenda ibaha support ikomeye cyane mu gufasha MRDP, izi ngabo zabo zitari gushobora guhangana n'ibi bitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo byakomeje kugenda bibagabwaho umunsi ku munsi. Ni amakuru akomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi. Gusa mu migwano ikomeye cyane iri ku butaka bwa Kongo iri kugira ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Kugeza ubu ingabo z'u Burundi ntabwo zorohewe kugeza kuri ubu ngubu, ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo 23 iri kubasheringaho ubutitsa. Amakuru atugeraho aturuka mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, ndetse hakaba n'andi makuru atugeraho aturuka neza Igitega. Aha hose haravugwa inkuru imwe, ni inkuru yateje abantu inkeke ndetse ikomeza gutuma abantu bibaza ko bikomeje kugenda abivugwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neba, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho, ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko Perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawuzi aho aherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana. Aba hafi b'uyu mugabo biravugwa neza ko no mu rugo we nta uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se
se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi, benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta n'umwe n'abari hafi ye uretse umugore ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyo aratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi, urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi. Bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yaba aherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane. Ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu, benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu. Akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakura, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4, koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi. Gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe. Gusa igihari ni kimwe, perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko. Gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku
ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. Ni amakuru atugeraho nonaha, ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru mabi cyane ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi. FDNB, izi ngabo z'u Burundi zongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo koma 23 zitunguye cyane ikazitera mu barracks, ndetse aho bivugwa neza ko aho abasirikare b'u Burundi bari cyangwa se bari bakambitse, aho benshi bakunda kwita mu nkambi. Aha niho iki gitero cyoherejwe, ndetse biza kurangira 23 ihatangiye isomo rikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya FCM 23 basa n'abariye karungu, ndetse bashaka kwiyumura ku ngabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu. Ni igitero gikomeye cyane cyerekeje neza mu birindiro by'izi ngabo mu birometero bigera kuri 3 gusa uturutse Poezero. Abasirikare b'u Burundi basanzwe ubwo bari kwitegura ndetse kugira ngo bajye gusimbura bagenzi babo, bivugwa neza ko bari ku burinzi, ariko kandi izi ngabo z'u Burundi zasanganywe bimwe mu bikoresho bitandukanye. Bivugwa neza ko 23 yamaze kubyibikaho, harimo imbunda ntoya, ibikoresho bitandukanye bivugwa neza ko byari byoherejwe na leta ya Kisekedi guturuka i Kinshasa, birimo bote ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bifashisha mu ngendo zabo za hato na hato, bitewe nuko no kwa buriya butaka bwa Kongo ibintu byaho ndetse biba bisa naho biguye bitewe n'ubunyerere ndetse n'ibindi bigenda bihura n'abasirikare mu nzira. 23 yigwijeho imiguru igera kuri 60 ya bote nk'uko bitangazwa. Iyi yayikuye muri iki kigo cya gisirikare, aho abarundi bazambuwe batarazikoreshaho na rimwe, kuko byari biri kuvugwa neza ko hategerejwe umukuru wabo uza kuza kuzibagabanya. Amakuru kandi aremeza neza ko 23 mu muvuduko udasanzwe mu gutera iki kigo cya gisirikare kibarizwa mu ingabo z'abarundi. Bivugwa neza ko izi ngabo z'abarundi zambuye byinshi cyane, biri mu intwaro ziganje mu intoya, ibyanatumye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi batunguwe birukanka bagasiga iki kigo, ndetse abandi bakaza kuhafatirwa mpiri. Iki kiri gutuma 23 iza gukoresha izi mbaraga z'umurengera. Benshi baravuga neza ko iki kigo cy'ingabo z'abarundi cyegerereye mu birometero birenga 2 ho gatoya uturutse mu bice bya Poezero, ariho havaga ingabo nyinshi cyane zijya gutera Minembwe ndetse zigatera ibice bitandukanye birimo ingabo za MRDP twirwaneho. Aya madubi z'ingabo z'abanyamurenge zikomeza kugenda zihagarara zirwanaho nk'uko zaniyise twirwaneho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'urugendo rukomeye cyane benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda, nyuma y'uko bivugwa neza ko 23 yamaze kugenda ibamenesha ibohereza mu bice bitandukanye. Amakuru kandi aturuka kuri ubutaka bwa Kongo aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM 23 kandi atari hano gusa cyagabye igitero, bitewe nuko cyari cyamaze kuba n'igifunga umuhanda, cyangwa se kuba nk'igifunga mu babarire umuhanda uturuka mu bice byagombaga guturukamo ikimeze nka ramforo cyangwa se umusada, ubufasha ubwo ari bwo bwose buri nka backup kuri izi ngabo. Izi ngabo zacucumwe, benshi bavuga neza ko 23 yisanzuye muri kampu, igacaka zigasaka buri kimwe cyose. Abari bahari bari bamaze kwirukanka, abasigaye bemeye kumanika amaboko kuko babonaga ntaho gucikira, basaga n'abamaze kugotwa n'izi ntare za Sarambwe. Inkuru kandi zikavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 itakoze iki gitero hano ngo ihiti hava ngo igende nk'uko byagaragaye, yahise inahigarurira, aho kugeza ubu hatakibarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'abandi bakorana, ahubwo 23 yamaze kuba yahashinga ibirindiro. Ibikoresho byose byakoreshwaga n'izi ngabo 23 ntabwo byigeze bigora kugira ngo ibe yakongera kubyigarurira, kuko ba nyirabyo bari bamaze gushwiragira birukanka amasigamana. Benshi bati noneho se Minembwe yabigiye kongera kugira agahenge, dore ko ibitero byinshi cyane byaturukaga ndetse byanapangirwaga muri kampu y'abasirikare b'ingabo z'abarundi. Ariko si abarundi gusa bahabarizwaga, kuko hakundaga kugaragara n'ingabo za leta ya Kongo. Wazalendo niho zavaga zije kwiba ndetse no kwica inka z'abanyamurenge, bakaza kugenda bazitwara nk'uko byagiye bigaragara. Aha kandi hahise hashyirwa ibirindiro bisa nkaho bikomeye cyane ku
ruhande rw'igisirikare cya FCM23 benshi bagaragaza neza ko uyu muvuduko n'umurava M23 uretse wa Bijombo n'ahangaha hongeye gutanga umusaruro n'imbaraga zidasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya M23 kandi bongeye kugaragara bafite murare iri hejuru babyina ikimeze nk'intsinzi muri ibi bice. Ni inkuru zikomeje gushengura leta ya Tshisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi muri rusange hakurya igitega. Ubwo ndavuga muri leta y'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi cyaruciye cyarumize ntabwo gishaka kuvuga neza ko ari abasirikare bacyo bafatiwe kuri ubutaka bwa Kongo. Aha haraza kuza ikibazo gikomeye cyane, ni gute u Burundi bwiyakana abasirikare babwo bagwa ku butaka bwa Kongo, dore ko iyo hagaragaye imibare y'abasirikare b'u Burundi baguye kuri ubutaka bwa Kongo bagenda bagasimbuzwa aminamba zabo cyangwa se ibiranga umusirikare bigasimbuzwa n'abo mu mbonera kure, maze leta y'u Burundi kabwira abo mu muryango w'aba basirikare ko batorotse igisirikare. Ibikomeje gushengura imitima y'abarundi bagiye babwirwa neza ko ingabo zabo cyangwa se aba mu muryango wabo batorotse igisirikare, kumbi baraguye ku rugamba. Aho Tshisekedi kandi akomeje kugenda ashuka perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko benshi bakoresha aya magambo. Abasirikare b'u Burundi benshi cyane bari gupfa bakabwirwa neza ko batorotse igisirikare. Ibi byateje uruntu rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu ashobora kuza kongera guhatwa ibibazo, ndetse bivugwa neza ko abasivile bamaze kurakara cyane. Abafite imiryango iri mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje guterwa inkeke n'ibura ry'abasirikare benshi cyane, ndetse abo mu miryango yabo bajya kubaza bakabwirwa neza ko batorotse ndetse ngo ko batazi aho baherereye, ngo ko bagiye ku butaka bwa Kongo bagahita babura. Ndetse bivugwa neza ko aba basirikare b'u Burundi nabo bikomeje kugenda bibaca intege kugenda bagiye kurwanirira igihugu, n'ubwo intambara bisanzemo batari bazi icyo isobanuye ndetse badafite icyo barwanira kigaragara, bikaza kurangira bafashwe ngo nk'abagambaniye igihugu ahubwo mu gihe baba bamaze no kugipfira. Ibi rero bikomeje guca intege abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, abakomeje kugenda badahabwa agaciro na gakeya, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda agaragaza ko asa naho ashyize imbere ibijyanye n'indonkeze ndetse n'ibyo akura kuri ubutaka abihawe na mugenzi we utetse iki gihugu cya Kongo, adashyize imbere ikijyanye n'ingabo ze zikomeje gutikirira kuri ubu butaka muri rusange. Ibintu ntabwo byongeye korohera igisirikare cy'u Burundi. Amakuru agezweho none harihutirwa cyane. M23 yongeye guca umugongo FDNB ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange, binyuze mu kuba M23 yongeye kugaba igitero gikomeye cyane ku ntwaro z'u Burundi. M23 ishimuse intwaro z'u Burundi, nizo heading, niyo mitwe y'ibinyamakuru bikomeye cyane byatangiye kugenda bibreakinga iyi nkuru. Intwaro z'u Burundi ziri mu bubiko bukomeye cyane, bivugwa neza ko ari intwaro zari zaramaze gukorerwa stock neza mu birometero 2 turutse ku mupaka wa Gatumba. N'amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya M23 cyongeye gukora operation ikomeye cyane. Operation yaje gusaba abasirikare benshi cyane bitewe nuko harimo intwaro ziza gusaba gupakirwa, ariko M23 ibitwaro biremereye ntabwo byayikundiye ko yabitwara, ahubwo yasize bitwitse, ibitumye ingabo z'u Burundi zongera kuba zicikamo ibice. Bamwe bati hari abasirikare bakomeye cyane bari ku ruhande rwa General Prime Niyongabo, ibi bikaza kugenda bituma haza kubaho uburinzi buciriritse ndetse no kutumvikana. Abandi bati hari abandi basirikare nabo bisa nkaho bafite imbaraga bari ku ruhande rwa perezida Evariste Ndayishimiye witeze iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byose byahurijwe hamwe baza gusanga akagambane gakomeye cyane kaje gutanga sinyare. M23 ntabwo yari gufata umwanzuro wo kuza kuba yafata umwanzuro ukomeye wo kugaba igitero gikomeye cyane nk'iki ngiki kuri izi ntwaro, bitewe nuko izi ntwaro zagombaga kuba zirinzwe, ariko biravugwa neza ko habayemo akagambane gakomeye cyane. U Burundi bufitemo abasirikare cyangwa se bufitemo abatavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva bari gukorana na M23 bya hafi. Ni gute izi ntwaro bivugwa neza ko ziganje mu inshyashya zeruka kugurwa nyuma y'ibyo bise impanuka, ariko nanone benshi bakavuga neza ko atari impanuka. Intwaro zo muri Kabaze zahiye, izazisimbuye rero zari ziherereye mu bice byegereye neza ubutaka bwa Uvira. Ahangaha benshi bakavuga neza ko ariho izi ntwaro n'ubundi zagombaga kuzambukirizwa nk'uko imipangu twagiye tubabwira Tshisekedi na General Neva bari